Itum hi varewi bang themna kala gapha otsa khawai Krista Jishui lungli itum li varena sa ga haina kala gapha ochi sa khawai ana rilak aina ngaran ping hai gasana efficient naw ka bi gasang khani duija thara remake da ajewi khamadaya baobing Chief Minister Phungkhawa Maning Akha Kajihowi Duidak CM Birenna Awi Bangli Malay Manaji Haira Manipur Alungli Leha Khaisho Khawai Gaboje Ungdagi Gaji Maning Manaji Haira Manipur District Karot with proceedings Mathame Khawai Hybrid System Shurpo Kaura E-filing Shurpalungra Gaji High Court na Jijimi Haira Lekhyang athor aje the Dangkul Expressway bao NG Shankhui in a ba mi dale bao bing mai sai na nganang rumsa Manipur di shot along hili Sarkar gathana ngache marawa da ning khama only Chief Minister N Biren Singh na ngahanga da ana Chief Minister Phungkhawa Maning Akha odbam gaji hoji awi bangli malay manaji haira tui hi CM Biren na NDDB li ka hangna State Sarkar Gathan Khanga Jera Gabaili Khangang Majithela CM Biren na State Week Saki Resolve Sakami Li Kamataya Sada Khalei Phongshoka Sarkar na Dushoti Yang Gasangli Yari na Ningyang Muungtura Ali Malung Khawat Le Haira Gaji Biren na accept sai Situation hi complex salaga Itu majud khui ga hai yang gashili ngarerda khalei maning manada Chief Minister na Majan Sanga Kala du shot chok da khalei hi hili reader we ina bam hai gasa community ga jama bing aina maning mana nisha re ina ngaso da raga zanga thar bing aina khangarer na da biren na hanga community ki ba ga shili ning masaje khawai mathala kaina yang sangi ga ji sa hauda adam wa zang phalungra da CM biren na hangsanga Ka State we District Rada Thurokwi Ngajaili Rod Kamarati Khani Gatumli ka Shok Maya Crisis hi Hakna ka Hai Maning Manada Biren na Hanga Kugi na Kugi Land da Union Territory ka Pomaramli Biren na Kahang Dimanji Ajakum di Shot Witili Raga Shok Maning Mana Karewi Aina Gabole ka Hai Naji Biren na Hangda 2008 kum suspension of Operation Choi Gasawi Krajan Sa Gapokwi Aina Kugi Land Gabohi Hangsang Pokaira Sai Ka ana Cabinet Minister Sada Chitharan la Mamaya Phalung Manaji Manipur hi Zingum Thingkhani Rer ga Hai Gala Ari Maya Lakaina India wi State Sada Khalaina Gaji Hangda Diman Gasaji Diman Gasana Khaji Ungdagi Gaji Maning Manaji Haira Sotang Biren Singh na Gahang NDA allies link soda Gazib Bamda Atumna Manipur Jingri Khawai Maram Prime Minister Narendra Modi li memorandum misangra gaji tuidak tai Gazib Chili MLS Tumrada Pangashikana memorandum ji shoi sai Kala Atum Modi li Sambang Khawai appointment gakhui Biren li Shina Gahaina ji Ka Parliament Gazib Bamhau la ngalang gazar Adam Sathuda Mashay Khut Khawai Biren da Gazib Kapam Thangana Rada Awi Mangali Kaikana Gahaira Gasana ji Atum Jitha da Delhi Gagaji resignation wi Maram Maning Manada Biren na Hangsanga Manipur wi Tishoti Kamadaya Sada NDA Derm Gathara wi 100 days target li Zangdalaya Gajila CM Biren na Hanga Garot we proceedings Mathame Khawai Gala lawyer Zaina litigants being accessibility Mathame Khawai Manipur High Court na offline online kanini hybrid na ot kasa zatna phokaura Kala district courts li e-filing lay phalungra chi haira Manipur Garot district courts we hybrid mode ji akama marang tarik akha thang aina zatna phokra hybrid mode ji e-court projects we azingli zanga projects ji Manipur High Court Chief Justice Siddharth Mridul, Computer Committee members, Justices A. Bimol Singh Aina, A. Guneshwar Sharma Atumna Yangsang Kami Azingli Gasana. Project Jiwi Wang, Manipur Sarkar na lupa 13.36 crores, sanction Samida, Akap Akainga the data, paperless courts Vivang, interactive touch screen displays, Ultra HD professional displays, cameras, video recording and streaming devices, microphones, speakers, VC software, licenses, higata hi losangaji. Karot Saikoruli, Internet Matada Laikawai, High Court na
real daily khangashik agreement layaji akama we aina thuida advocates kala litigants pingli district courts li video conferencing aina hearing sharukhi paira gaji Manipur High Court na June Darik Maguda Jisha Thang notice shoga case hearing with video conferencing li zangkhawai linked kala helpline ichijashi we official websites li mi khawai district courts li jijumi haira cases kathar file gasali e-filing sa phalungra da Manipur High Court na district courts li jijumi haira e-filing hi district karot li bailat basis aina zadale jada thekhuya kha karot psychorally zatna raji kala administrative aina financial measures wibang e-office processes mandatory na jihaira kha sensitive information gazang files bing wibang e-office process mashur lala mayara da hanga court files khuiwa gasaling John Khawai High Court li inventory management system gala vehicle management system la hapok haira system gathar process ma kashur we exemptions registrar general na case to case basis na yang sangra jia Yari na Honjijing Legasa, Ukrul Downly Kare Vishal Mega Mart Shomi Haira, Marji, Aya Hungbungwo na Targat Gamiya, Ranye Jili Ukrul we CSOs we Katana Kaikala Wazanga, Vishal Mega Marti Hamle Kong Mini Secretariat Complex Ngalemli Leya, Northeast Area Manager, Waikram Singh na Gahang, Ajiwi Hina Northeast Lihang Pangada Gajiko Gagashung Store Ngasaya, Hamle Kong Li Kale, Vishal Mega Mart Semka Haiji, ground floor zangda mathang madi leida le store jila India li leida khale Vishal Mega Mart kadei bing aina ngarai jada merchandising sada leya ji Mart jili kashak gaza shimwi thongthang wajur shinau mayer now khrer now shinau wi kashan ga jon zangda kan khana wat beiding ri hai mi da le wajur aman market li pai me thui gaji ngasara gaji hangda Vishal Mega Mart ji ukruli leida khale mi bingwi wang komla ka high store aka ngasala kra gaji hangsanga India abam ngada day dali leida khale Vishal Mega Mart we aman aina chapchada ukrul hiwi customers bingli la mi khawai wang launch kasana ji ukruli leida khale mi bing na lagadom khami we manga aina mabung phada ka sho sam bangai ra gaji ka hangai na ngasoda manager jina ka hang off roll that we staff tara mga punna ay 45 to 50 staff ki strain department store sin sa zabani hai staff sin asi koi local sida leiba mioi sing ngaptani maroi na koi manager amadi assistant manager sing asina mapani la aga so organize the nomi damam later on when they will mature and understand to run the store then they will get a promotion and all so this is purely basically on job creation also so it's a first step to create a job for the local people as well as to avail the CPS merchandise which are same price available in whole entire country in the overall market so thank you so much please come to and visit to our stores. Parliament li President na address kasali Manipur wi maram mahang sangthuwa da Manipur Pradesh Congress Committee MBCC na mamaya khangai phongshok haira Press kazibli MBCC we working President Devabrata na kahang President na Manipur wi maram li mahang gasangji Prime Minister na Manipur mo ung khangai ji phaning ung asaga NDA sarkar kathar hinala Manipur di shot hili mig mazang mila babam ki gachila da Devabrata na khanghan sai President na Kamaduili Northeast we Khongazar resolve sahaira da kahangji mamashung mana da Devabrata na hangsanga President na
Vishwa Bandhu Maramli Maduida, Corona Mimaurano, Nainuga Kanugrano, Rairano, Ogatui Gasak, the day daily solution Pirami Kahai Hangjiteya, Kurdi shot Nangaga Kahai, Manipur with Maramli Jiaka, BM Namayang Sangaigi Howard, Deva Bradana Makamaya Pungshoka. Mayday SC status Kaboga Tong Lishida, Maheshwar Tono Jam, the Tribal Affairs Lim Memorandum Isang Haira. Mayday now Bingli scheduled drive lease li zang sa kawai kala lease jiwi in na jingugi Bingli Kishok mi kawai bodale. Maram jiwi wang Tono Jam na Union Minister for Tribal Affairs Joel Oram li sambangda atumwi ninga karig pejiteya. Kala atum na gabowi maram magup magaila gahai memorandum misang haira. Gazibji Union Minister Joel Oram wishim 8 Talkoda Road, Delhi Bamda, Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Ramdas Athawale Lazanga. Memorandum Jili Tordrinjan Jiteda, status G re-evaluate Sakavai Boya. Mayday Li ST status Mi Kavai, La Jingugi Groups Li Kwishok Kavai Tribal Affairs Ministry recommendation Bo Haira. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Li Tharada Madi Thangwivang, Padop Sanglui Haira. Central Bureau Investigation CBI na yang sangda khale Delhi Legal Policy Case li tharada madi thangwe Judicial Custody mi haira Investigation gala mashun wiwang CBI na Kejriwal wi custody darkar sahawaji Kejriwal hi achawan thang aina CBI custody li kathum thang bamaira sai GWT li garot khiwada jiji khamiji Special Judge Sunena Sharma na da khamina Katum thang custody chili Kejriwal na cooperate masatuwa la matada mga hanga ngai ki chihawada CBI na garot li hanga awi custody ji rakhara directorada khani thang wabeira Kejriwal li dugakhui hi awi bardi Aam Aadmi Bardi AAB na makhamaya jitheda banglak ina protest sahaira AAB gathana bing Adishi Sorab Paradwaj, MB, MLS, Councillors Pingzangda, Atumna Brodes Kasa BJP Office, Shong Zadvaya. Ka BJP Headquarters Mawashungrang Laka, Atumli Delhi Police na Kamkhui Hawa. Delhi Minister Gopal Rai na Kahang, Arvind Kejriwal Widungli Evidence Malay Managaji, Trial Court na Hangda Ali Bail Kamina. Bail sambang kahai thili ED na High Court valaga bail order ji mazat na khawai wabo hawa Supreme Court hearings mi sho akawi mangali CBI na dukhui lui hawa gaji hangda shokda khalehi CM li jail aina mashong sa khawai gasana da Minister Gopal Rai na rally jili hanga Assam Shong Guwahati University wi mila zanga gaji Marksheet scam ling Sunda Crime Investigation Department CID na Assam Police na mi jishat dukhi haira. Combined team jina mi bingji Guwahati Kalkashya Barbada kala Tubri wi na dukhiya. Arresta kahai mi bingji Azizul Haq, Krishna Murdi, Ismail Hussain, Alamgir Khan, Moinul Haq, Hamezuddin, Abdul Basir, Aminul Islam gala Shivtosh Mahado hibing hina. Chiwi nga jaili Krishna Murdi hi Guwahati University li outside Shivtosh Mahado na Tubri Law College gala Aminul Islam na Barbada wi langla li khale College akhali librarian sayaji. Answer booklet evaluation gala mark updation li makamashung otsaksada luba khwilaga Kadam now kaikawi final mark sheet li nga jay kamile hawa gaji Guwahati University wi Postgraduate Students Union na gapen le. Maram hi Assam Chief Minister Himanda Biswa Sharma li nala ninga karik pungshokda Guwahati University li gabam computerized mark sheet system yang gasang bing na paisa khwilaga marks handmade sang mi gahay na ji. Scam ji Guwahati University na ngaryoda khalay na gaji kadam now long jina pen naira. Makamashung otsak chili departments nga daday dawi mi zangdale. Kala marksheet evaluation li paisa khwida mark matay sang kami mang maningla subject akawi backlog kwi shok kami li lupa ting tharada thru kwi subjects madiga dawi backlog kwi shok kami li lupa lak aka gada kwiya gaji pendale. Otsaki Guwahati University wi azingli khale institute gaji da mi leya kala
scam jiwi ot gasali gadam naula zanga jidale scam ji barbida rotli khale Ganesh Lal Chaudhary College wi gadam naw akawi marked makamashung kami wi ina tekwi pok gaji Maram hi Assam Police wi CID na thanda investigation zadale hili khangasun cases thoruk tekwi haira da hanga Manipur to short how kapok we aina tweeda aji rashung da Prime Minister Narendra Modi na muung yang sang kami wivang Delhi Midday Coordinating Committee DMCC Global Manipur Federation GMF Lijing Jiriba Manipur na maringa papong shokaira Zingum aka lang ka high road kamarati li BM na gasay na ka gabam hi ning moong gabay aka na gaji hang da Manipur li jingri ka high gala normalcy kwira ka vai lungsan may da yang sang kami BM li ngagaw haira Maram hiwiwang DMCC ay na GMF na ngarum da gabi shock da kuki militants li mi janggazang la penaira Geopolitical warfare wiwang security forces pingli ngui da mashichin kawai bo haira Prime Minister na thakda Manipur li ungyang kami gala kiba kashili mijang masala communities psychorally nga kami bo haira State ngagai kawai gasa policy mashichin kawai gala Manipur wi di shoti gupsang kawai shorkar wi khangaran ningrak mathalak ina jithei kawai la bodale Manipur State Shorkar wi authority le ngasak da khangaja federal structure mathada le ngasak kawai bo haira atumna kahang achakum di shot wi hiwi ina power centralized gasa Central Security Forces kahai Security Advisor kathar kapangasang higatahi kwirada State Government wi authority li madungda ra kahaina shokda kalehi Article 355 officially mangawaw salala zatnang sa kahaina da hangsanga Chief Minister wi Bangshap Namshan mi haira Control va Security Advisor Home Minister kala Prime Minister wi Bangli khalai tha haira gajila DMCCA na GMF na hanga Bangshap sender wi li hai haugada state wi ti shot gupsang mi khawai otphun la sender wi mi bingli bar ka haina gaji hangsanga Central Security Forces na nga kamili mi janggasa leida jajur khani wi alungli khangagai li gadom da khalaila pen haira National Disaster Response Force NDRF wi allowance madai mi khawai Union Shokar na khamaya mi haira NDRF rescuers being na sagla ka high operations zat khamiji thailaga atum mi hardship and risk allowance ji 40% madai mi ra ji haira pau hi aya Union Home Minister Amit Shah na jishat miya allowance madai mi khawai ka bo sang haira saya gaji hangda hardship and risk allowance 40% madai khamiji na force jiwi thing trada truck personally ka phasam bhangra da shana hangsanga ladluida ajiwi khamadaya baubing Chief Minister Phungkhawa maning akha kaji howi duidak CM Biren na awi bangli malai manaji haira Manipur alungli leha khaisho khawai ka boje ungdagi gaji maning manaji haira Manipur District Karot wi proceedings mathame khawai hybrid system shur phokaura e-filing shur phalungra gaji High Court na jijemi haira Ajiwi pau hiling jangaira pau ngana da khlaina thum sai ko reli ring pha kalak mahaya zimi shong sa serano